Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Hulukua National Highway 39 at Warpi along I hearing Tangrakpen, Alto Pentra Kachitongajok, Banghinia Pran Kidam. Phaikuni Phainko Resir Kepanikang Samapor Malom, Borpathar Police Station Keparo, Hulukua, Angdanalong Ihum, Alto Pentra Kachitongajok, Adimalong Amat, Banghini Apran Kidam, Inuda Panabang, Bokajan, CHC An, Selang Ponbomlang, Lason Silabang Solong, Borpathar Raikum Saikietum Arjulong Si, Tong Sikotpen, Adim, Palidunlo. Kachetong der a truck number NL01 AE4373 Lapen Alto Gari number NL05 C1698 Kachetong der Alto Long Bangathom Kachethabdo Banghiniki a Prantam Jilo Lapen Inut a hearing Tangrak Arengahu Kiso Lapen Kichilot Amen Maing Thungben Artaningkan Pokebra Po Arong Koloni Dayang Hydra Project Woka Nagaland Lapen Inut Aphanabang Pangtek Ponong Lelang Lapen Inut Arengahu Kiso Bang Oponomi Tikon Pusi Birta Longdun Nonamadu Anasai Borpathar Police Atumpen Chipariding Ponlo News Text Report Karbi Anglong News Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das Ahinpen Lamklar Kachipipon Lamklar Kachipipon Angkok Alam Theke Kedam Tang Phaikuni ni Phai Inkoiraner Kepani KSA Bokajan District Committee Atumpen Perang KMI Kepapon Along Akoi Naki Pipon Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Anil Chandra Das College Governing Union Body Pen Annual Excursion Trip Atangka Long Ledet Pen Tangka Kicho Panglim Detpo Akoi Naki Pia Pathak Alangli EKAC Amithang Chamber Along Pen Lamklar Kachipipon Lason si Lamklar Kachipipon along Kethan Ponatenke Excursion Trip Atangka ke Dowetlang Lapen Panahok Hipin Lang Pasi Thanpon Hala Sohut COVID-19 Silver Jubilee Lapen Exam Hai Hui Kichaklok Ajoksi Excursion Dam Thekthidetlo EKAC along grade 3 lapen grade 4 worengang hoi setami arona tengpen chingki chithan ponpen worengang hoi setami papleng ponpu sonsi union body election pipotsi keramtang 2019 pen pining 2023 anengkan anke EKAC SUS election padoponang kokma pute COVID-19 college silver jubilee NAAC Team Inspection Pen Ason Amai Kichaglok Kedo Koka Joksi Union Body Election Mate Kangwai Pado Pontek Teda Lopata Perangke Mailong Lamklar Chipipon Indo Commissioner rule mote eta student jeta nomination file kore union body tekhethokolor eta percentage dorkar hoy minimum 75% ar jodi minimum 75% nohoy tetia hole deolokor candidature to cancel hoy jay hei karone ami আগষ্ট মাহটো ক্লাস কৰিলো আৰু সেপ্টেম্বৰত আমি ইউনিয়ন বডি ইলেকশনটো আমি হোল্ড কৰিলো তাৰ পিছত ইউনিয়ন বডি ইলেকশনটো আমাৰ হৈ গল হৈ যোৱাৰ পিছত আমি হোৱাৰ দুদিন পিছতে আমি আমাৰ কলেজ উইক আমি স্টাৰ্ট দি দিলো তো কলেজ উইক স্টাৰ্ট দিয়াৰ পিছত আমাৰ কলেজ উইকৰ গোটেই এক্টিভিটিজ হোৱাৰ পিছত আমাৰ পূজা বন্ধ আহি গল তো পূজা বন্ধ আহি যোৱাৰ পিছতে লগে লগে আমাৰ 24 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ আকৌ অড সেমিস্টার এক্সামিনেশনৰ শিডিউলটো আকৌ ফাইনাল কৰি দিলে যেতিয়া আমাৰ অড সেমিস্টাৰ 24 নৱেম্বৰ 2023 এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান আজিও এতিয়াও পৰীক্ষা চলি আছে আমাৰ দুটা ৰুমত এতিয়াও পৰীক্ষা চলি আছে ডিগ্ৰী এক্সাম গতিকে সেই কাৰণে আমি পঠাব পৰা নাই গতিকে এটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে প্ৰিন্সিপালে কেতিয়াও এটো টকা খোৱাৰ প্ৰশ্ন আহি নপৰে বা নাহে কাৰণ এটো কাৰণে যিজন প্ৰিন্সিপালে এটা বাহৰ ঘৰ বনাই আজি এই কলেজটোক আজি এই পজিশনলৈ লৈ আহিছে তো 1,50,000 টকা হেতু প্ৰিন্সিপালে কেতিয়াও খাব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা এটা আমাৰ সময় গৈছে যত মই নিজৰ পকেটৰ টকা 1 লাখ টকা দি ফলে মই নাকৰ ইনস্পেকশনত মই নিজৰ পকেটৰ পৰা দিছো আৰু এটো ৰেকৰ্ড আছে আৰু সেই টকাটো আজি পৰ্যন্ত মই আজি ৰিটাৰ্ণ লোৱা নাই আৰু ৰিটাৰ্ণ ল'ব পৰা নাই আমাৰ ফাইনান্সিয়াল পজিশনটো বৰ ভাল নহয় কাৰণ ফ্ৰী এডমিশন হয় যদিও আমাক জুনত যদিও ফ্ৰী এডমিশন হয় তেতিয়া সেই পইচাটো আমাক সৰকাৰে মাৰ্চ নহলে
এপ্ৰিলতহে দিয়ে। এতিয়া যিটো এই বছৰ যিটো এডমিশ্যন হৈছে এই এডমিশ্যনৰ পইচাটো আমি যোৱা বিগত বছৰত আমাক যেনেকৈ মাৰ্চ এণ্ডিং 31 মাৰ্চৰ দিনা দিয়ে, নহ'লে এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত দিয়ে। আমি কলেজখন সেই পইচাটো নাপালেও আমি কলেজখন চলাই গৈ থাকিব লাগে। বিভিন্ন সমস্যা, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ পৰা পইচা ধাৰ কৰি আনিও আমি কলেজ চলাইছোঁ, যিহেতু আমি চৰকাৰৰ পৰা BPLৰ যিটো ৰিইম্বাৰ্চমেণ্ট সেই ৰিইম্বাৰ্চমেণ্টটো নোপোৱাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা ধাৰ কৰিও কলেজ চলাব লগা হৈছে। সময়ত পইচাটো আহিলে আমি পইচাটো ঘূৰাই দিওঁ। গতিকে এইটো কথা নহয়, আগৰ যিজন আমাৰ GS আছিলে চেয়াৰমেন টিছু, তেখেতকো মই অৱগত কৰিছিলোঁ যে তোমালোকৰ পইচাটো আছে, কিন্তু সময় সুবিধা মিলাই তোমালোকে চাই চিতি তোমালোকক এক্সকাৰ্ছনৰ কাৰণে সেইটো দিয়া হ'ব। অলৰেডি তেখেতসকলক কৈছোঁ আৰু এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰকো কোৱা হৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে মোক এবাৰো নুসুধিলে যে আপুনি ছাৰ এই পইচাটো এতিয়া দিব নেকি, বা মোৰ লগত এবাৰো আলোচনা নকৰে। যোৱাকালি নে কেতিয়া প্ৰেছ মিটটো দিছে, আজি মোৰ নটিছত আহিছে, প্ৰেছ মিটটো মই আজি পাইছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক ততাতৈয়াকৈ মাতি আনিলোঁ। গতিকে ইয়াত মই বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আহিছোঁ যে প্ৰিন্সিপালে কেতিয়াও 1,50,000 টকা কেতিয়াও খাব, সেই মেণ্টেলিটিটো লৈ পেলাই এইখন চকীত আজি মই বহি থকা নাই। গতিকে এইখিনি মোৰ এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। আৰু এই পইচাটো আপোনাৰ 25/02/2021ত এই অৰ্ডাৰটো আমাক দিছিলে, কিন্তু সেইটো টোটেলি ক'ভিড পিৰিয়ড 21 to March আপ টু মাৰ্চ এপ্ৰিলত আমাৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যন হৈছিলে। সেই সময়তো ক'ভিড প্ৰট'কল আছিলে। গতিকে আমাৰ যিটো এক্সকাৰ্ছনৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ যিটো গ্ৰুপ, সেই গ্ৰুপবিলাক তেতিয়া ট্ৰেইনত ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণেও পাৰ্মিশ্যন নাছিলে। বহুত দিনলৈকে এইটো পাৰ্মিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টে দিয়া নাছিলে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক টকাটো একচুৱেলি দিয়া হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ টকা তেওঁলোকে পাবই। আৰু মই যিহেতু আছে বুলি কৈছোঁ পইচাটো, গতিকে সেইটো খোৱা কোনো কথাই নাই। খোৱা বুলি মোক ডাইৰেক্ট চাৰ্জ কৰা হৈছে। আৰু বাকীখিনি কথা ইমানেই আৰু যে মোক খোৱা বুলি চাৰ্জ কৰিছে, কিন্তু এইটো মই পইচাটো কেতিয়াও খোৱা নাই। অলৰেডি মোক অথৰিটিক জনাব লাগে জনাইছোঁ, আৰু মই ষ্টুডেণ্টকো ইনফৰ্ম কৰিছোঁ তোমালোকৰ পইচা আছে, ইনটেক আছে, তোমালোকে যিকোনো মুহূৰ্তত যাব পাৰিবা। কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব নালাগিব বা কোনো ধৰণৰ কলেজত এক্টিভিটিছ নাথাকিব লাগিব, তেতিয়া তোমালোকে ফ্ৰী হ'লেহে সেই পইচাটো মই যাব দিব পাৰিম। APHLCA songa hinpen du or dai pu athepi en ponsi pini pen long march West Karbi Anglong Kheroni Jeriken deng pen si kedam pangcheng ponlo. APHLCA hinpen du or dai pu athepi en ponsi Kheroni pen cheng ponsi Jeriken deng pen Karbi Anglong adang pi along keche aso aphan water list along pen ing than ponang jila pen Karbi Anglong arlo pen arphung ponang jila pen trading license ing than ponang ji pu pen long march kedam kecheng pon labang so alo keja pon angtong ing tigathar APHLCA spokesperson la pen dhane sorong phar atum pensi japon lo alangli tuma phan pherangke atum pen karjupon ahut nangke pachini tunke lapuson henlo tum non keng pen dambom lo so keng pen ke dambang ke nil tum dak phelang pin si cheng lo la ke Karbi Anglong adang pi atok anu rong sorong bot anda ni tum kapacitang ya ji phan si ni tum non cicik bom lo la so ke dambang ke nil tum abirta bang la hello Karbi Anglong turmos council lo botar list long parok mening thaning ku ka chesong ga jerding pik lo surini ra kretrok ning kan pen lo la so ke mang ke la ke kumar ni song isi song ni song tho ma kumar ni don ni po ke mang ga lima ti la ke Karbi Anglong rat isi ake mang lo la ke athe non aparo ko so amen ke botar list nang bat bom lo boring ba cycle nang bat bom lo business ke claim beha bepar jojo sodan ke claim bang la ke pujok polo la ke cerai phang yang lo ke business pen a politics la hini rachari le cerai tet lo protang te Karbi Anglong ke la ke birjar lo la si nilitung ke ha ke ching pen thang chi ne lo ison vet lo te paro ka men ba ing thanang po botarli salong pen ing thanang po la longle pota ing thanang po la beha bepar ke claim la so license ba ing thanang po aka pre thang chi ne lo ha kumar ne pinia ke mang la bang ni tum thang chi ne ison vet lo paro ka men ing thano la pen la hen pre ka tang chu nang po la si non la so ka chasong ke pini dam lo ing ton ko lo jut ko la kali la ke pleng pletik chun chetik ni tu mang ka la ke keng pen dam re po de la bang so long march kunan lo dam yang itu lalu Karbi Anglong adang isi si pacetang klub pola ke pini dam po ning velo te elong bang ton kok po an ke ang tulo te dam tu po la pulok si rong sorong pacetang thai po apen rar phan ka chuning ri bang la hello non therang ke korte tuman te meni lihin pe chuning ri la so biota pan dak tibek tha ni tum ke la
tuar suding sih dampu lah si kado we rat desa ta meni tumpan thang kerap nang ni sita lang enjoy ani om jong si kumani nang apa cudun aja kong du putang tani li tumpan lang enjoy pen ani om nang apa cudun ni pan la so ba sai bang pidun son tani tum ningarong ditum ka song dam bom pola kita ampun aja kong ni pidunan ajok thang tanang ni tumpan lah hello nang le tumla t-shirt dong la do or die pun nang le tumla slogan ke en pun la subut hak kani ma lalu akache song apong tin Karbi Anglong kache song di apong tin kache song ta che song po kupini cetok pojut kok che song po kupini cetok pojut kok la son kali dia ning nona bangke hala kupi makem bang hala pleng plet tiga bangke ing ton dulu nona bangke lalu hala makem bang la long lok jo iri long chotan lo kumarli jo la hello jo pula thek long tiga bang ni tumbang ton tilu la klar dak birta lo akason kapeng thang ta belo lapen ithe rarapan kapacini lapen kacuni ngri lalo ni tumke damalong jong si kumane ta lason so kache song keng kam nang tun tung da keng pen ke damalong jong si jepok tun tung pulotang te nang tun tame itu mehin pen thang ke khang tabe siat la ke rat isi de Karbi rat isi tribal rat isi fansi pujo kapan da thang plak te pin pen ধর্ম আসং ফ্ল্যাগ টেপিন পেন কিডু কেবলাং ফ্ল্যাগ টেপিন পেন Karbi Anglong arat isi la Karbi pen tribal aso tumhan ke umat mal aso kache song long nang cetun kang tung tumhan tum him pen ke sedeng lo kan isi vet sedem Congress Party atumpen diring pathua klam along executive meeting lapen mas joining amai ke pamanpon MP election angkele bom aporahut Congress political party asong pensitami amina ajakong kache pharang pon bom ason si pini lakhaing gora thok dorbagore ms constituency angang diring ahavar along diring pathua klam along BJP lapen kaprek a political party asong mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi asok abui kangrai pon Dorsing lekthe kache pahem phupon amai along girening tiben ajok bangso amai along maike pha alam thelapen alhi pachini ponlo Bangso amai along ex-EM mate Karbi Anglong District Congress Committee VP Roton Ingtipen nonnang ke leji MP kilik ahut ingtang kring pen lakhain kora thok darbagore ms constituency pen kachepa haipon jiaphan lamthe jumesen pen than ponlu Lapen ex-EM Roton Ingtipen kaningje ponke non ke chari bom BJP a sarkar lake rat aphan kache neklok a sarkar athe hormu hortar ador ke paso pen chenglok lapen atok ano ke do Karbi atoma phanta kachong thuilok athe towar ka silam amen pen lok si kachong thui athe atok ano ke do Karbi atum kisung ahut pe juja APNC pachar chong bomlang lasi rat atum ta matha damtha Congress ke do ahut ke claim akam si do bomlang lasi nilitum Congress along diring PS pen don plikebra troxy adat atum nang chepa ogdonlo lapen pu BJP along BLCC Samson ingti lapen jiten lekthe pen kaningje ponke education EM Richard Tokbi laan komatha kahenu duarbagori diring dolamara along ta BJP a party hini bikok athe hun phangcho a group lapen Richard Tokbi a group lasi hun phangcho a party atum aphan ke thang ta pipe lapen longpon pe lasinile tum ke lason ke plak a party ke ning dok de lasinon ke kemesen a sarkar along si dodun popusi ningje ponlu Lapen pun diring lekthe arong asor borsing lekthe sitame Congress along chepa ogdon lapen ASDC pen rajen lekthe lapen kapre atum sitame chepa ogdon lo Kaziranga pen resigning ti lapen dorsing tongpi Karbi Anglong news alang phan jail beng lo lapen lona bangke kupilo malang bangke Congress long luthuat lo BJP long dun pe aning samse jakku Congress long wang thulo non Congress long bangke lake state long pen RT I hedi spokesperson lo lage non bangke Mohan rong pike lazok thak suno gostim kam sa phan ta me alam ni chini unde psame angbo alam nang le tu alang tum pine channel do pu hadak pi ne gi paklang posi di lahai posi aning ke so training policy lasi lahai claim nang ne tulam rong hang ta nang jong si hok pet mesen polote nang phan ji tu ke paklang alam mokha CBI ni ko ni pino nang aki ma ke lok manang phan chini po nang bolong kom manang wo kak manang wo ak manang phanang chini po people sinang CBI inquiry PI hele munir hem ke toy nang ya kam gi dolo sita lak lem hai de jike pini nang li tum hoi penili a message paleg no alang CBI inquiry PI he sita prang bangke CBI inquiry ajat te piji pugadi PI ma to pinoi to ande nang li phan ka bilong ratum aning ching samdo po ta kalila CM Telegram long hang amen pen la 100 crores la so putha ka pola prang ke purisa la tanon bang sang ri la so chak ang di insam ri lage ni tum la non la tum ge pilo puani si bupen bora la dak ke bang hutame dak bang we nang ne nang li phan ke Karbi Anglong rat to aning dok de bhedi isi divert lai bang ke kupilo ma
isi ki dam ni ya towar pe ke pak kek po ke pateng ne ji bhedi ni tum teng ne Bhupen Bora dak wang nang ne puhedi ratum ning dok de Bhupen Bora dak ding je daloke je Tuliram Rohang pe Himonto Biswa Sharma phan bangke Congress along bangke Rahul Gandhi lapen Bhupen Bora achit he do tik bangke as a president bangke Congress long wang long lepo hala ning je det pa ning ki sosi divert ki kuri lapen hala 100 crores edi developer so kya leka ning je hai hala so kaning je pot nilitum dak block level puna Mondol level puno, district level puno, nili tu bangke CBI inquiry do nai po. Hala so CBI inquiry pen hedi ke pahel lo ke diverge phansi ninge thap ninge pulo la tumke. Sta nili tu bangke non da pulo so 100 crores tame CBI inquiry pa do na hok chongu he pulote. Goson lo. Hala da geometrical alignment kuri nai. Wrong plim plama towarta. Di 30 skuti 17 kilometer ek hafta bet patang det ko kuma kupia jadul lo ke pak to ni ta contractor ke prang class 1 8 huang ni ta tani son claim long lepin la pen lan amount long lepin la ni em ke dot ke la so to repairing phan ke 80 lakh vet ke nong 30 crore 80 lakh aru 30 crore ko la difference ke do hala so to dam phun rang phun lo ke la halo ki chok che la pen chongu he lam tame dak siklar dak lo sar la non la diring along SOPD campaign kahini thoma prang la so tabar kabunai stopik check lo so stopik check puthak nang le hin pen kulong Lada ka bang kupia pota lang tum ke stop ne lan lang ta lang de non ne already RTI a chairman lumate di plus ang ton pen asitia department pen asiting a scheme pen hedi ku PP man ni tum chingwai po advocate pen discuss po jong si la jong si reply mukhalong le pulote dak si chini dak po je alang tum ki chok che ki chong hu alam same Dili matha lam lo pulote ladak ta ko na ni tangka chu at tai po to so pasi claim patang ti det po kali te nai ni divert det tai po mo pen le dak jiren le ningje bom ke je hala dak school kim ni puta non bang ke belek alam paklang man si abelo pusi pu ke la prang man si chini nai asila tum bang ke kam ke claim ji phan kali rat phan ki pasung cha je kupiloma angbo alam ke mo pen ni hala dak pupidet lo hala je tangka le pe uruna doi pe Uruna doi pulang tungki pike